Ke dalam negeri, Sport Lovers, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sangat menyayangkan atas cederanya oleh Romani. Tak ingin bergantung dengan satu pemain, ia yakin skuad Garuda mampu tampil optimal karena armadanya masih memiliki stok penyerang lain. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia menjelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang bomber andalan Ole Romani terpaksa menepi pada FIFA Matchday kala lawan Lebanon dan Kuwait di Surabaya September mendatang. Tak hanya itu, bomber 25 tahun juga terancam tak dapat diturunkan pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menjelaskan Ole telah menjalani operasi akibat patah tulang pada bagian kaki kanannya. Unfortunately, there's no good news. Everybody knows that he broke his bone in his foot. So I'm very disappointed about this result, and also the way that it happened. It's not a good way, of course, but it's football. Nobody wanted to have this for Ole, and also not for the national team. But this is unfortunately a fact, and we need to adapt. It depends. It's too early to say who we will replace because we got a lot of players who can play in that position. So. It's not on me to say now who's going to replace him, but of course the one who's replacing him or the ones who will replace him will do his best to put his effort to have a good result. Absennya Ole membuat spekulasi bongkar pasang lini depan timnas Indonesia mulai bermunculan. Skuad Garuda memiliki 4 opsi lain, di antaranya Rafael Strijk yang baru saja bergabung dengan Dewa United. Lalu Ragnar Oratmangun yang sering beroperasi di sayap kiri bisa dimainkan di posisi penyerang, juga bisa menjadi opsi. Disusul Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang telah membela timnas Indonesia dari kelompok umur hingga senior. Keempat nama ini bukan tidak mungkin dapat menggantikan posisi Ole pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Tim Liputan Kompas TV.